Yeah, ahee namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst Chianele. Yeah, as you can see kwala ka topic hi ta vulavula about various things. Laha hi nga ta tlhela hi vulavula na hi theory leyi nga kona la yo Limpopo Poison va hambanile na Khalanga productions in terms of management, of course. And then from there hi tlhela hi vuya ka mhaka leyi ya Papa Rhulani leyi na Foromani linked to Philani kahle kahle hi ta hi zama ku va hi tlhela hi hlamusela na yona mhaka leyi. So since leyi ya Papa Rhulani hi yo ya ha trendaka mhaka, obviously hi sungula hi yona. Yeah, of course laha hi le section E. Yeah, so hi ngheni ku na nyimpi sweswi se ku humelelini, swi kahle ni hi ntlhantlha kahle hi analyze kahle hi vona ku a swi ri fair na. So endzhaku ka this video yaleyo yi kona kwala ka channel, I think ni ta vekela link ka top comment loko ni nga rivali, ni ta make sure ku yi le henhla. After loko ta video yi endliwile ku ve na munhu wo karhi lovo ngo i Akani, I'm not sure if it's a fake name or a real name, mara i Akani ku hi leswi hi nga swi vonisa swona la a nga landza Papa Rhulani a fika a hi komba video yaleyo ku hi leswi a swi hlamuselaka swona leswi nga fika swi kwatisa Papa Rhulani. Okay, so mina ni yi langutise mhaka loko se ni yi langutisa mina, I feel like misa luya hi yena loyi a nga endla ku va na nyimpi leyi nga kona leyi nga humelela, because a ni tshembi ku Papa Rhulani yi tshame 1 hour yi langutisa that video ya Foromani na leswi a swi hlamusela. So misa luya swi very very clear ku i hlamuserile leswi a nga hi hlamusela swona the previous day ku hi leswi a nga swi vula. Loko se a ya le a ni tshembi ku wa hi kombe clip yo yini, maybe swi mina tani nyana leswi yena a lava ku yi kota ku believer swona in terms of agenda ya ye mavona. So in other words misa luya is on the Foromani tanihi leswi a nga vi ku sungula, obviously a zonda ku Foromani. So agenda ya yena a ku va ku a va holovisa, because guys u kwatisa hina laha ka leswi a nga swi vula yena i Foromani. Loko ho va fair guys, a ku na leswi kwatisa Foromani i yo kombisa ku i ta va na ti-project ta yena next year, a nge hi swi koti ku va a fambafamba na yona or a endla swa management. Why a ku swi ta n'wi tsandzana? Because ka Gaza leswi vanhu vo tala va swi expect-aka loko va ku Foromani or va ku munhu i manager Papa Rhulani i ku munhu i fika va kha a fambafamba na yona everywhere. Ma yi kuma mhaka leyi, that's the issue leyi nga kona, i ku vanhu va expect-a ku munhu i fika va kha a tshama kha a fambafamba na yona everywhere. Ma yi kuma mhaka leyi, so hi leswi a nga ta a nga swi koti. However loko ku ri Papa Rhulani a nga ri munhu loyi a fanekele va kha a fambafamba na munhu everywhere, a ni voni mina ku like a swi ta fika ka level leyi a ta za a vula ku sweswiwa wa jika a nga ha la ku tirha na yona. Ma yi kuma yena mhaka leyi. So the main reason yo a nga ha la ku tirha na yona i ku next day i ku project leyi a nga ta va na yona wa swi vona ku a nge koti ku va a swi balansa. Ma yi kuma mhaka leyi. So munhu waloye a nga fika teka hungu a ni tivi u swi hlamuserise ku yini loko a fika ka Papa Rhulani, mara swi very very clear ku munhu wa ku leswi a nga hlamuserisa swona a swi vangi hi ndlela yona. Ni sure ku ma kota ku ni twisisa. So ku mhaka loyi mhani ni voni leswi ni nga ta ku ni blame Foromani hi xona. Loko ni ri ku vo hi kha hi languta that video mi ta mi swi twi na wena a hi zangi vulavula nchumu hi timali, which means swilo a swi ri kahle ne. So a hi ri ni tlhela ni responda ka mhaka ya management bya timali ni twi ku vulavula ngopfu na hi timali and stuff like that. Guys loko mo yingisela interview leyi nga endliwa ka Gaza Boxa yi kombisa ku loko ku ri yona ni Papa Rhulani yi ta vuyelana na Philani yi nge swi lavi ku ri a yi khomela mali. Mi swi twini musi laha? Mi swi twini? So loko ho ve hi kha hi langutisa ka the current manager, a ni zangi ni twana kan'we Papa Rhulani yi fika yi hlamusela ku like a nga va a yi dyeni mali or something, so which means financially swi kahle yi swi lavisa sweswo swo munhu a nga teki mali ka nkoku yona yi tshame kha yi jika. Loko se yi ya yingisela video yin'wana ta twa yi ku hawa a nga sendaka yin'wana mali kaya, mara loko u teke senda kaya hi hambana loko phela loko Philani a hambana yona a hi twa swi ri kahle. Na ntiyiso mina guys loko va hambana mina ni hlamari swilo a swi ri kahle ngopfu, like a swi ri kahle a ku ri ku akiweni no akiwa, mara a yi nga swi lavi sweswo. So swa ku hi ndlela yin'wana yi lavisa sweswiya yo ku mali yi va yi ri na yona hinkwayo, and hi leswi Foromani a endla swona sweswo ma vona. So hi nga vula tani ku Akani hi yena a lava ku onha
hikuva a nga yi kombisanga that video kahle. Hikuva loko ho ve khe hi languta video leyi ku ha swi kotisa guys ni ta ni vekele link ka top comment mi famba mi ya vona that video loko ra mi nga si yi vona then mi ta kota ku ya mi ta commentela mi byela ku n'wi kwatisa yini laha loko a vula ku a nge he swi koti ku a yi manage next year ende swilo leswi nga vuriwa in public ku kwatisa yini ma yi vona mhaka ya kona wa yi twala a ku na lexi kwatisaka. That's a fact a ku na lexi kwatisaka. Even then of course hi yindla swi tlhela ka mhaka ya na ti-award ni vona yi kha yi vulavula ngopfu na swi kahle ni kha ni yi toucha na yona leya ti-award leyi ku hi yana nga endla ku yi luza Papa Rhulani ku hayi a ni guys ku complain wini mba ku se a focus ka ti-awards endlini swilo sweswo mina a ni swi vona ku se a swi endla ku lola ntiyiso a swi endla a zama ku posta swi a posta swona zamini ivi a fika a luza. So loko hi analyze mhaka like we must be fair mina a ni lwi na philanga you also know it blue light leyi hambi ya mani blue light leyi blue light leyi mina swa ku ya mani ku haleni wa mali it's a blue light. So loko hi analyze kahle swi kahle hi tlhe hi reference even the previous year xa rhasa xe lexi ta miyela nyana see tin'wana ta ti-room leti I think by far the most beautiful ones this area a ti saseki in ti-room leti ta ni tata no ha mali was i rhurha mali ta tshama kwala i nga aki na xitambi a ti saseki in ti-room leti they are very very beautiful. Swi ndla njhani or hi tlhe hi tlherisa hi tlhela hi patu leri hi nga te rona ka the previous blog I think laha ku ta ku xitingting lexiya hi ta tlhela hi xona hi vuya so. So guys last year ti-award leti luziwile under vurhangeri bya manager Philanga so na yona na ku yi blame nyana la because ntwi yi kha yi kombisa ku yona yi na a huge influence lero a yi ta kota ku va yi I mean like yi kombela na vanhu endzeni ka group ya yi te na le ka group ya leya ya betway ya yona yi nga kombela vanhu va kota ku vota and stuff like that mara ndhawu leyi yi blind leyi mara the bottom line i ku va luzini guys ya the award swi nyangadza ku video ni fike ni yi veka as it is loko mi kuma ku ni yi recordini mara swa ni borha loko vanhu va kha va blame Foromani ta award ku ri ke na last ti luziwile liya yi fike yi nga focus ngopfu ku the award no it's wrong ku na last year ku luziwile na hi Papa Rhulani loko mo n'wi yingisela a nga yi tlhokovetsela ngopfu ya ti-award because i aware ku na last year va luzile so the issue ku loko va luza the previous year vo robiwa mara sweswi loko va luza i Foromani ma swo ka swi khomana so a hi veneni fair ka Foromani a swi twisa ku Foromani wa zondiwa mara at times we need to be fair hi nga n'wi blame mi kha mi swi vona na wena ku no mani hayi swin'wana a swi khomani swona no ku hava munhu wa perfect everyone i na swihoxo ma vona yini so video leyi kahle ko va ku ni ta va fair mhaka leyi analyziwa kahle yi kota ku va yi ri fair ma vona so teka timhaka ta timali as explained i lava sweswi ya inani Papa Rhulani mi ni vona a ri happy to be honest hinkwenu naswona ku i happy and na loko mo mi kha mi langutisa he is attending events ma vona why ti-event ni kombisa ku i tsakisi sweswiya loko a kha nyikiwa mali ya yena hinkwayo so i munhunkulu Papa Rhulani a manage mali ya yena loko ri dya hinkwayo i dye hinkwayo swi nge pfuni nchumu ku teketeliwa mali ya ku ya aketeriwa leyi a tlhela a gungula ku and hi n'wina mi nga teketela mali ya mina mi ya aka yindlu we don't know ku a nga teka decision ya yena what if u tlhela teka fika a tlhela xavisa xitandi xa kona mi kuma ka tlhela fika a xavisa cheap bandlozi lamo bandlozi ende hayi mi pela mikombi ya Papa Rhulani ya tirha ma tlhela ku hundza track ya yona yi ri ku beni la na ha analyze a hi jikeni hi ya ka right today mi hi pamini ku hlangane na vanhu kahle kahle swi kahle kumbe timhaka to ka ha ri mpundzu na ka ha ri early ha ri section E guys yi kulu ngopfu ndhawu leyi ha ri section E ha ri section E leyi opposite road loko hi endla the previous video a hi ta yi hala se sweswi ho tlhela ndzhaku sweswi because ni fike ni na xin'wana swi rasaka my one so I think in overall mhaka yi hlayiwile ku lala ntiyiso Foromani a manager swona sweswi and mina ni tsakisa hi ku sa a endla Papa Rhulani yi kota ku va independent in a way a yi swi kota na yona se yi famba yi ri one ka ti-events guys artist in most cases yi famba yi ri one ka ti-events phela hi leswi swi lavisaka swona se a ri ku zameni
a ri ku zameni sweswi a swi kotisa swona ku tin'wana ti-events yi va yi ri leyi and vu swona like loko ku ri vumanager leswi a swi fike swi endlisa swona ku Papa Rhulani yi ya yi ri yoxe ka ti-events yena mi kuma ku u tirha na swilo swa ti-paperwork ti-paperwork hi hlaya swilo swo fana na handling finances, negotiating gigs and stuff like that. Ku handla ti-finances ni vula ku mali yi fika ka yena even then a teka mali leyin'wana a yisa ka Papa Rhulani no hakela driver and leswi a nga ku swi endleni sweswi wa hakela driver yi famba na Papa Rhulani, which is good guys, swi good sweswi endla ku Papa Rhulani a va responsible phela Papa Rhulani guys a ku va xihlangi ni sure ku i ta na 30 something la i ta na 30 obviously 30 something 30 to 35 between them. So if a nga treat ku fana xihlangi i fika a dyondzisiwa ku va responsible hey timhaka ta kona. Okay, sweswiwani a hi vuyeni ka mhaka liya Limpopo Poison Khalanga Productions hi na ku na mhaka la ni develop a theory mara hi ta ku yi delivering of course mi ta swi twisisa. So mi nga ma hleketa loko after loko Limpopo Poison yi ruin hi Xitsonga swa hlupha loko ni na ku swi paka le okay reunite ne loko yi reunite yana ku yisa ka swichangana na ku swichangalaza loko after loko Limpopo Poison yi reunite after they reunited ne hi fike hi vona Khalanga Productions yi jumpa into sponsoring them, which is a mixture with managing them. Yan hi nga swi vula tani ku ve mixture la hi leswi hi nga fika endla swona laha of course hi nga vuya hi vona ku huma a song mi nga mi xoni ku ve ku huma risimu la ro Poison loko se ti vuyelelana hi swi voni hinkwenu sweswi ku ve ku huma that song. So after that hi vone se mi kuma ku na loko ho cheka that page ya Khalanga Productions mi nga yi cheka minkarhi liya sa hi vonetela kha ku postetela ngopfu swilo swa Limpopo Poison la leswi ku nga hetelela se hi vone ku ndiwe that event leya ya the return of Limpopo Poison a I think it was Funville something resort something like that hi vone ku endliwa the event there hi leswi nga fika swi endleka mi nga ma hleketa. So that event a hi vulavula hi yona ka channel mi swi vona ku yi vuye yi feyila a swi hundla sweswo a ku na profit yi nga endliwa la mi nga fambi mi himberiwa la a na ye Gagashi swi vonini la ku no a liya Gagashi va themendela ti-event mara liya ni swi vonini ku a na ya ni swi voni ku hayi no swi nge pfuni nchumu ku a ta hembela tiko liya event yi va bini a hi jikeni so once hala a ni hi ta tlhe hi vuya so is the same road a ni guys so ni jikisa camera mi ta swi vona a na hi ti hala the other day so a hi tenini so today so liya na a yi voni ku event liya na swi nga fambangi kahle they lost a lot of money. So after that leswi ni nga xi vona ni nga swi ya xi ni hlamarisa i ku va ni voni ngaku no so ku na issue between Khalanga Productions and the Limpopo Poison. Why? Because ku vuye ku va na event leyi nga va kona le ka Xigaza Mondays leyi Khalanga Productions a nga postangi swilo leswi at all. Okay guys twanani hi leswi ni manager mina ya artist ku na event leyi trendaka swinene sweswi at the moment ni tlhela ni nga post mina swa khomana a swi khomanga a nga postangi that event na loko ni langutisa a ni vonangi live a nga yi endla ku kombisa ku swilo loko a nga ri kona mayikum like swilo loko a nga yi attendanga that event hi ri khoma njhani patu leri hayi a hi bene so ku leswi va professional nyana swi saseka this side a nga yi posta mi swi vonini muzi nawe a swi hundla swilo swa ku mi swi vonini then from there ku tlhela ku na yin'wana event tanihi vekerini kwalano na yona a nga yi postanga loyi hambi u swi tolo u yi posta the bottom line i ku mina ni yimini long enough to make sure ku a ni ri ni swo hi mhaka ya mina yo ku nga ku na problem ku nga that event ya Xigaza Mondays a ku ri kha ni swi vona mara a no yima ni yimela long enough ma vona so na that event a nga se yi post loko u yi posta na mi byela guys i ta va se u yi bayizisa
swi provekini swi ku there is an issue. So what do I think? Lexi ni xi vonaka la I think ku na problem ya ti-finances hi leswi swi vonisaka swona. I think ku va a step down as a manager or a sponsor la ku ve na problem ya ti-finances. So before ni dzika ngopfu hi ku ni ta tlhela ni rivala, yes guys, a nga ha va invite Limpopo Poison ka ti-events se mara a nga ha ri yena a va sponsoraka or a va manageraka, which means loko Limpopo Poison vo humesa risimu sweswi ri nge va hansi ka Khalanga Productions hikuva a nga ha va sponsor ku ya leswi a swi planise swona. So ti-event ti nga endliwi hikuva a ni ti-event ku va ku na vanhu guys va ku chele timali ka ti-events vele yes, and ku na vanhu lava va ri henhla va vula ku hi lava munhu wa so a nga swi endla sweswi. Mara yena ku va a manager team liya a ka ha ri swi endlaka leswi vulaka va hambanile. So tanihi swi ni hlamuselaka hi sayiti ra mina swi to komba va hambanise hi mali, because guys a hi tlheleni ndzhaku hi cheka na that event. I think ta vekela link la henhla guys mi kota ku cheka the event in terms of the setting laha leswi a yi ri xiswona, mi cheka stage, mi cheka na xitendani leya xin'wana xexiya hambi gaga xi ri makhi or whatever xexiya, I think ri makhi loko va vula gagaxi mi cheka na xi xexiya mi ta swi vona ku a swi ri low standard. Stage a xi ri hansi kombisa ku no na ku they were experiencing some financial issues or problems. So mina I personally believe ku ri ku va a nga ri ku posteni laha i timhaka to a nga ha ri ku manageni ka team. Why a nga ri ku manageni? I think they experienced financial problems. Hi leswi nga endleka sweswo, that's why a nga ri ku post. No mi swi voni a nga postanga mo, come on, he's a big manager mara a nga le ku posteni swa twala swa twala guys, a swi twali. A hi vula ntiyiso a swi khomani ku a fika a nga post that event ku ri ke ni hi yena like a manager ku the whole team as a whole. So swi kahle hi pfumelana ka that point ku a va ha tirhisani swin'we at the moment. I mhaka leyi mi fika mi kha mi yi twisisa leyi ni nga yi analyze, and ku hi leswi ni swi analyzaka swona mina I personally believe ku na ti-financial issues laha xikarhi. La ti-financial issues hi tona ti nga fika ti onha mhaka, because i team yikulu guys ku laveka mali. U nge round hi Limpopo Poison i nga na enough money ma yi kuma. I think hayi ni yi pakeni yi ve kahle. I think and in overall we're done. Ni ku komba Mageza Road na hi ta komba Mageza Road hi heta. Okay, hi swihi swin'wana mara ni nga swi vulavula mara swi fambisana channel loko ha famba hi fika laha. Ya na khensa support ya n'wina guys, ha ma sapota swinene na khensa swinene, vo tala ma sapota. Swi kahle guys loko mi kha mi vona ti-videos leti mi tlhela mi vona ti-advertisements, a swi olovangi at all ku ti endla, a swi olovangi. Ku na swo tala swo kha swi humelela loko ti kha ti endliwa behind the scenes ko humeke swi vona. Se koku leyi a mi va mi kha mi swona ma yi vona behind the scene ya kona, hi yo behind the scene ya kona ra ayisa dyambu mi va mi kha mi ri vona. Mara letin'wana a mi nge ti voni ka swo tala guys, na swo tala swi humelelaka swi kha swi humelela. So mo subscriber and then mi tlhela mi support the channel hi ku vona ti-advertisements. Ni then tlhela adiresa na le khale vanhu va kha va rhasa hi swona, hey master two why nga humeleli guys. Mina personally na ku hanya normally, I don't want to be famous, that's why ni nga lavi ku ti humelerisa. It's not like ni chava nchumu ku na xi ni xi chavaka, a no biha a no ntima ni kahle, a ni swi lavi ku humelela ka the channel. Hi leswi fike mi swi twisisa sweswo, so swo ni lavalava it's useless sweswo, a ni swi lavi ku humelela. Se leyi i Mageza Road leyi hi hetelela kwala i Mageza Road. So this road yi famba straight yi ze ya fika Giyani hi leswo we are done guys.